ayofa yonke nje into engasini nakho lokhu ukuthi avule ngo6 ayovala ngo10 ebusuku kuphambene nemisebenzi nemithetho yokusebenza akuyo into efanele iyenzeka ngoba akuhambelani nemithetho yokuhlonipha umuntu oqashiwe manje ke akusili iqiniso ukuthi abantu base South Africa kukhona into abangayifunda kulabo abantu abokufika ngokwebhizinisi iSouth Africa indala laba abantu baneminyaka engaphansi ka20 belapha eSouth Africa kunabantu nezikhulu zahulumeni ezihlomulayo kulezi zinto abaganga ngabantu base South Africa lokho esizama ukuqeda yeah phinde kuvele ke nembono yokuthi imbhikisho yamaZulu le mhlawumbe ungaphendula uthini kulokho ingoba singamadoda abantu abayeke ukuphathwa ngumona mangabe thina lapha kwaZulu Natal sizosaqeda unyaka sibhikisha lapha kwaZulu Natal yithi futhi amaZulu asuke kwaZulu ahamba yolekelela amaXhosa namampondo namahahabe eEastern Cape uma ngabe umuntu egxeka lokho akasikhombise yena ukuthi kusho ukuthi inkinga ekwaZulu Natal kuphela azikho kwenye indawo ebese ke yena ahlala asho njalo mazikhona inkinga endaweni yakhe asimbone phela naye bayindoda isukuma ethi izwe lethu asililwele thina ke njengabantu abangamaZulu nabantu abafundisiwe kakhulu ngesiko lethu akusigqizi qakala kwenyanya ngoba umlando sawufunda thina yithi emlandweni wonke jikelele yithi esikwazi ukusukumela into lokho asinamahloni ngakho mina ngakutshela qiniso kulomsakazo omkhulukazi lapha eAfrica ukuthi lelizwe njengoba sizama ukulungisa abantu abazobe behola impi noma behola umkhankaso wokulungisa izwe yithi amaZulu akekho umunye abanye bazobe beselekelela bazobe besisiza lokho akufanele sikusho ngokwesaba akufanele sikusho ngoba sithi kuzothiwa sinobuhlanga noba sinani babulawa umona ukuba ngamagwala nokuvilapha ukuba ngamadoda sicela amadoda asukume umvende umXhosa umSuthu umpedi noma ngabe ukuphi ake nisukume nje nibe ngamadoda nikopele noma nibukele ezintweni ezenziwa yithi singamaZulu niyeke ukwenyanya ngoba asinaso isikhathi sokulinda umuntu ozothi thina sinobuhlanga ngoba nakho sisebenza into yethu uma ngabe bona ukuthi kuhle akakwenze mayibona ukuthi akubuhle akadede kukhangagxeki into mnumzana uNdabandaba mhlawumbe sesiphetha nje ngibonele kwenye yamavideo einkundleni zokuxhumana la uveza khona ukuthi ke ukholelwa ukuthi ke ngelinye ilanga uzoboshwa ngomkhankaso oqhubayo mhlawumbe sitshele kabanzi ngalo mbono ayikhulu kahulumeni ziyakwazi ukuthi nje obulapha emsakazweni iqiniso uma uke wakhuluma iqiniso ukhuluma into ebonakalayo ekhona besuke bona kubaphathi bakho beyothi oxoshwa lapha emsebenzini ngoba ukhulume into ayibaphatha kabi bona bethi bengabaholi kufanele ngabe bakhanda amathuba emisebenzi kodwa besebenzise lawo mandla abo ukuqeda ithuba lomsebenzi komunye umuntu uma ngabe njengoba hayi ukuthi lokho engikukhulumayo ngiyacabanga ngikhuluma into engiyaziyo ngoba sekuke kwenzeka ngaphambilini ade ngiyikhansela mina ngengaboshwa ngiyikhansela ngaze ngaboshwa kabili kodwa uma ungaye emphakathini wami uyobuza ukuthi ngangenzeni ngoba wonke lawo macala wakaze angigwebe kwakuukuthi nje ngoba kubonakala ukuthi engathi lokho izinto engiyikhulumayo ziphazamisa abantu abathile bese kuthunyelwa amaphoyisa kugangwe nezingane zabantu ezathatha isifungo sokuthi zizomela iSouth Africa ezathatha isifungo sokuthi ziyovikela abantu base-South Africa zithunywe ngenkani kuthiwa hambe yobopha usibanibani manje ke ngiyazi ukuthi kuyohamba bekufike lapho kodwa yingakho siqikelela ukuthi konke sikwenza amaphoyisa ekhona sikwenze phambi kwamaphoyisa sikwenze futhi kube phakathi nengalo yomthetho ya sibonile ke imbhikisho ezinsuku ezintathu zilandelana kulezi insuku ezedlule yikuphi singakulindela kubhekwe phambili kusukela manje ukusuka manje kuyaphambili sikuleli sonto sizomemezela inhlelo ukuthi zizoma kanjani kodwa futhi siyanxenxa nje abantu bakithi ukuthi masihamba siyobhikisha noma sihamba siyokwenza lolu hambo lokuthula esikhombisa ngalo uhulumeni nje siphatheke kanjani inhloso kusuke ukukhombisa nje uhulumeni ukuthi uhulumeni uyabona ukuthi singakanani uyabona nithina bakulelizwe ukuthi singakanani uyezwa yini ukuthi lokho esikushoyo sithini senzela ukuthi ngelinye ilanga uhulumeni masemthathele isinqumo singabantu base-South Africa azi ukuthi naye enhlizweni yakhe laba bantu bathatha iminyaka emibili bathatha iminyaka emithathu bengitshela ukuthi lento abayithandi ngoba isinqumo sizosithatha sona sicela nje ukuthi izikhulu kahulumeni zikwazi nohulumeni akwazi lokho isinqumo njengabantu base-South Africa sizosithatha ngeke kuphela unyaka noma iminyaka emibili singasithathanga sicela ukuthi uhulumeni asilalele sicela kuvalwe imingcele sicela kulungisa indaba yamaphoyisa sicela kulungisa indaba yakwa Home Affairs sicela kulungisa indaba yokugadwa kwemingcele ngoba lokho
sizokwazi thina ukuzenzela singaholi ngisho isente singakwazi ukuyilungisela zonke lezi zinto lezi nomphakathi nje wase South Africa wodwa manje ke siyayikhulekela njengoba abaholi bethu laba bakhethwa yithi sicela bekhethe thina nabo. Ngabe zikhona yini mhlambe inhlelo zokuthi ngelinye ilanga nigcine seniyiqembu lezepolitiki ngoba mhlambe omunye uzothi kungaba lula ukuthi ke ezinye izinto enizifunayo zenzeke senilapha eParliament? Mina ngokwami ngazi kwabanye abafowethu mina ngokwami ngibona ukuthi likhona iqembu elinye nje South Africa okungafanele kuthiwa liyakhandwa ngoba akuwenza umqondo uqinisa ukuthi amaqembu la eSouth Africa ngaphezulu ka600 athafuna into eyodwa wonke. Yini indaba amaqembu abebaningi kangaka mangabe funa into eyodwa la eSouth Africa manje singabantu abansundu ngoba kukhona enye ingxenye singayithintile yabantu abamhlophe. Abantu bokufika la eSouth Africa balandwa ngabantu abamhlophe ngaphandle, balandwa lezi inhlangano zabantu abamhlophe abahlose ngazo ukuthi la eSouth Africa okokuqala kuphazamiseke ulibofuzo lwethu thina njengabantu abansundu abangumtsintswa la eSouth Africa. Kugcwale izingane ezalwa ngabantu abangenalo isiko, abangalazi isiko labo, kungcola izwe lingcole nje libe nabantu abangayiqondi ukuthi bangobani ukuze ngelinye ilanga bona bekwazi ukulawula lelizwe ngendlela abayithandayo. Into engeke iziyenzeke leyo, kodwa futhi siyafisa ukusho ukuthi okwamanje sisiza bona laba bakithi masithi abaqhele ngoba senzela ukuthi sisale silungise eziningi inkinga ezinye esingeke sikwazi ukuyimemezela lapha emoyeni nasey'nkundleni zokuxhumana. Nkosi khona ndaba sibonga kakhulu ngesikhathi sakho ekuseni nje. Inkosi Mbusise ngiyakuthokoza kakhulu Qiniso.